салом бинандагони азиз, хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳонро дар ахбори озодӣ тақдими шумо мекунем. Шалои Гулхоҷа ҳастам ва имрӯз 31 август ин мавзӯъҳоро дорем. дар ҳоле ки интиқоли мусофирон аз фурудгоҳи Кобул хотима ёфт, паноҳандагон дар Тоҷикистон мунтазири бурданашон ба кишвари сеюм мебошанд. таҳияи гузориш дар зери милли автомати Калашников ва ё чӣ гуна хабарнигори шабакаи телевизиони Афғонистон барномаро бо намояндаи Толибон мизбонӣ мекунад. чаро донишомӯзони тоҷик соли нави таҳсилро на пушти мизи дарсӣ, балки дар варзишгоҳ ва бо қадамзанӣ рақс шурӯъ хоҳанд кард? خور سیاسی دعوتی خیلی بالا فرکست مالگی. имрӯз охирин сарбози амрикоӣ фурудгоҳи Кобулро тарк кард. 2 ҳафтаи охир ҳавопаймоҳои зиёд аз ҷумла низомӣ дар Кулуб фуруд омадаву аз он ҷо парвоз карданд. манбаъҳои радиои озодӣ мегӯянд, ки ин ҳавопаймоҳои амрикоӣ ва НАТО буда ба кашонидани паноҳандагони афғон аз фурудгоҳи Кобул ба Кулуб ва аз ин ҷо ба кишварҳои дигар машғул буданд. ба гуфтаи манбаъ, аз 2000 нафари ба фурудгоҳи Кулуб оварда шуда, ҳоло 820 паноҳанда боқӣ мондааст ва онҳо низ дар наздиктарин рӯз ба кишвари сеюм бурда мешаванд. маҳмуҷон раҳматзода тафсилот медиҳад. барои наздик ба 1000 паноҳандаи афғонистонӣ дар фурудгоҳи Кулуб шаҳраки хаймаҳо сохта шудааст. ин дар ҳолест, ки мақомоти расмӣ вуруди паноҳандагон аз Афғонистонро шаҳр намедиҳанд, вале чанд манбаъ дар ҳукумати маҳаллӣ ба радиои озодӣ гуфтанд, ки дар 2 ҳафтаи ахир ҳудуди 2000 нафарро тариқи ҳавопаймоҳо аз Кобул ба Кулуб оварданд ва нисфи зиёди онҳо ба кишвари сеюм интиқол ёфтаанд. сокинони маҳаллӣ парвозҳои пайдарпай ҳавопаймоҳои ношинос дар фазои Кулубро дар 2 ҳафтаи ахир мушоҳида мекунанд. дар пайи тасарруфи Афғонистон аз ҷониби Толибон, амрико ва кишварҳои ғарбӣ эълон карданд, ки шаҳрвандонеро, ки бо онҳо ҳамкорӣ доштанд, аз ин кишвар берун меоранд. дар 2 ҳафта беш аз 114 000 нафар аз Афғонистон ба хориҷ бароварда шуданд. созмони милали муттаҳид пешгӯӣ кардааст, ки шумораи умумии паноҳҷӯён аз Афғонистон аз 5 миллион нафар бештар хоҳад буд. кишварҳои ғарбӣ қаблан аз Тоҷикистон хоста буданд, ки барои берун кардани ҳамкоронашон аз Афғонистон тариқи хоки ин кишвар кӯмак кунанд. дар миёни паноҳандагон дар Кулуб занону кӯдакон низ дида мешавад. ба маълумоти як манбаи дигар, таъмини фирориён бо обу ғизо ва доруворӣ қаноатбахш буда аз тарафи созмонҳои байналмилалӣ расонида мешавад. намояндагони ин созмонҳои байналмилалӣ ҳамарӯза аз ҳоли паноҳҷӯён хабар мегиранд. дар 3 моҳи ахир дар пайи авҷи ҷанг миёни нерӯҳои ҳукуматии Афғонистон ва Толибон садҳо нафар ба хоки Тоҷикистон паноҳ бурданд, вале онҳоро мақомоти тоҷик дубора ба ватанашон пас гардониданд. мақомот дар вилояти Хатлон эълон карда буданд, ки барои қабули даҳҳо ҳазор паноҳандаи афғонистонӣ дар вилояти Хатлон ҷой омода карданд, вале то кунун аз вуҷуди ин паноҳгоҳ хабаре нест. бархилофи ин изҳорот, вазири корҳои дохилаи ҷумҳурии Тоҷикистон Рамазон Раҳимзода гуфт, кишвар барои бунёди ҳеҷ гуна паноҳгоҳ барои фирориёни Афғонистон иқдом накардааст. маҳмуҷон раҳматзода, Озодӣ, Кулуб. тавре мебинем ҳазорҳо нафар Афғонистонро тарк карду эҳтимол ҳазорҳо нафари дигар дар орзуи тарки ин кишвар аст. саволе ба миён меояд: чаро даҳо расонаи мустақили афғон дар давоми 3 моҳи гузашта баста шуданд? баъзе хабарнигорон дар суҳбатҳои телефонӣ гуфтанд, ки Толибон онҳоро ба ҷои корашон роҳ надоданд. дигарон иброз доштанд, ки Толибон ба онҳо дастур медиҳанд, ки чиро гӯянду чиро не. мо як пора навора аз барномаи шабакаи телевизиони Афғонистонро тавассути хабаргузории Reuters дастрас намудем, ки дар он мизбони барнома бо намояндаи Толибон, ки ҳамроҳ бо 7 муҳофизи мусаллаҳ ба студия омадааст, мусоҳиба мекунад. طالبان هستند تا هنوز که به مردم میدهند، ولی انتقادات موجود دارد که عملکرد طالبان و گفتارشان یک کمی تفاوت دارد. مردم میخواهند که باید گفتار و کردار طالبان با او تعهدی که به مردم میکنند باید یکسان باشد. در برنامه فعلا با ما جناب قاری سمیعالله، یکی از فرماندهان اعضای امارت اسلامی در استودیو با ما هستند. به اینا در نخواست خوش آمدید میگم. جناب سمیعالله صاحب ډیر ښه راغلاست خپرونې ته. ولس دپاره به زمونږ تمرکز په دې وي چې وطن د پرمختګ لپاره یوسو انشاءالله اسلامي نظام و اسلامي د چتر لاندې. بینندگان عزیز، رادیوی озодӣ таҳвилоти Афғонистонро пайваста пайгирӣ дорад ва хабаргузоришҳоро имкон доред, ки дар вебсайти мо пайдо намоед.
شما برنامه اخباری آزادی رو تماشا دارید. امروز امامعلی رحمون پرزیدنت توجیکستان در قصر ملت دوشنبه به اعضای فعلی و سابق حکومت مکافات دولتی تقدیم کرد. بنا به اطلاع دفتر مطبوعات رئیس جمهوری توجیکستان 88 نفر مقامداران سابق و فعلی با مدال جشنی 30 سالگی استقلالیت دولتی توجیکستان و 2 نفر دیگر با عنوان فخری کارمند شایسته توجیکستان سرفراز گردیدند. محمد سعید عبیداللهیف، امیرشاه میرعلیف، سید مکرم عبدالقادرزاده، رستم امامعلی، بک صبور از زمره آنهایی میباشند که امروز مکافات دولتی گرفتند. امامعلی رحمان از سابقه‌داران دعوت کرده است که با تجربه زیادی که دارند در راه تربیت نسل آینده سهم خود را گذارند. رو میارم به موضوعهای دیگر. دانشجویان توجیک تحصیل را امسال هم در شرایط پاندمی کرونا ویروس آغاز میکنند. مسئولین دانشگاه ها میگویند برای پیشگیری از پنجشنبه کووید 19 در میان محصلین چاره‌ها اندیشیده شدند، اما مشاهده ها نشان میدهند که از حالا قاعده های بهداشتی در دانشگاه ها رعایت نمی شود. گزارش مولا رجب یوسفی و نگاره فضل‌الدین در همین باره است. ده‌ها دانشجو سال نو تحصیل را در مرشراف که آغاز می‌کنند، آنها برای تجلیل از 30 سالگی استقلالیت تاجیکستان یک هفته دیگر باید مشق کنند. جشن اساسی روز 9 سپتامبر برگزار می‌شود. صرف نظر از انتقادهای زیاد، مقامات تاجیک هیچگاه گذراندن مرشراف را قطع نکردند. چند وقت مشق می‌کنید؟ ای دهم مشق داشتیم. دهمی چی؟ دهمی اول. از دهم چی؟ آگوست؟ نه آگوست. دانشجو کجا هست؟ صاحب کاری. خب خیلی از مثلا خوراک رو میتیا نمیتیا؟ همش 100%. چی میتیانه؟ هر روز هر چی میتیا؟ همین خوراکا. سحر 6 میبینیم تا همین 8 هر خیلی. همین مشروب که چی میتیا برای شما؟ چی میتیا؟ خوری سیاسی دولتی خیلی بالا آفریقا آمدگی. مشاهده خبرنگاران رادیوی آزادی نشان داد که شرکت‌داران مرشراف که بر رعایت قاعده‌های بهداشتی چندان دقت نمی‌دهند. بیشتر این دانشجویان نقاب ندارند و فاصله اجتماعی را هم رعایت نمی‌کنند. پیشتر مسئولین وزارت تندرستی گفتند بیشتر دانشجویانی که در مرشراف شرکت کردند واکسن ضد کووید 19 گرفتند. دانشگاه‌ها هم از صحنه مرشراف که چندان فرق ندارند. مؤسسه‌های تعلیمی از مکان‌های سیرآدم میباشند که با گفته متخصصان خطر پنجشنبه کرونا ویروس در چنین مکان‌ها زیاد است. مسئولین میگویند برای کاهش این خطرها آمادگی دیدند. امسال که سال تحصیلی سال 2021-2022 که با دوره پاندمی راست میاد، البته آمادگی دانشگاه به نهایت زیاد است. علاوه خصوص همه روزه بیوسته همه خوابگاه‌های دانشجویان، اتاق‌های کاری، همه صنفخانه‌ها به ضرر گردانده میشوند. بیوسته در تعطیل هم که باشد قریب 80% دانشجویان و آموزگاران دانشگاه دولتی و آموزگاری تاجیکستان از واکسن گذرانده شدند. نداشتن نقاب و رعایت نشدن فاصله اجتماعی با گفته متخصصان میتواند خطر پنجشنبه کرونا ویروس را بیشتر کند. از صحبت‌های مسئولین چنین برمی‌آید که گذرانیدن واکسن آنها را تا جای خاطر جمع کرده است. هرچند متخصصان بارها هشدار دادند که واکسن انسان را پر از سرایت کرونا ویروس حفظ نمی‌کند. در تاجیکستان 250,000 دانشجو در 41 دانشگاه و دانشکده تحصیل میکنند، ولی مقامات نمیگویند که چقدر از دانشجویان در مرشراف شرکت دارند. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی دوشنبه. در پی نشر خبرها از طرح قانون عفو محبوسان در تاجیکستان، خانواده زندانیان میگویند برای دیدار پیوندان محبوسشان لحظه شماری میکنند. برخی باور دارند که پس از سالهای پشت پنجره های زندان اکنون با تطبیق این قانون فرزندشان رها خواهد شد. اما افراد با آزادی کاملی نزدیکانشان چندان امیدوار نبوده انتظارند حداقل حکم حبسشان شاید کم شود. ادامه در گزارش علیشیر ظریفی و شهلوی عبدالله.
анварби 67 сола барои дидорбинии фарзанди маҳбусаш аз ноҳияи ҳамадонӣ ба шаҳри ваҳдат омадааст. хабари авфи маҳбусон умеди ӯро барои раҳоии писараш аз зиндон бештар кардааст. ҳар вақте ки ман миём чанд қамада қӣ наомадан. падараш мурд надид ҳами хел қинигарӣ мада вазнин ғалтидаге барои ҳами шунавидам ҳами чи президента беҳад хирсан шудам. худо ҳамаи ҳами бачаҳои ҳами дарам биброян хушив хирсандира ҳами модаро хирсан шаванд. мо аз ҷано беҳад миннатдорем ки ин қонуна бировардааст. рӯзи 3 август эмомалӣ раҳмон раиси ҷумҳурии тоҷикистон лоиҳаи қонун дар бораи авфро барои баррасӣ ба парлумони кишвар пешниҳод кард. ин тар дар назар аст авфи 16 000 нафарро фаро гирад. аз ҳоло бархе ҳуқуқшиносон мегӯянд таҷрибаи гузашта нишон додааст ки ҳангоми татбиқи қонуни авф ҳолатҳои коррупсионӣ зиёд мешаванд ва ин навбат беҳтар аст назорат ҷиддӣ шавад. созмонҳои ғайриҳукуматӣ дар маҳалҳо инчунин олимони алоҳида ва мустақил ва коршиносон ва бахусус намояндагони матбуоти даврӣ ва воситаҳои ахбори омма ба ин раванд ҷалб карда шавад то ки мақомоти ҳуқуқ татбиқкунанда дар кадом сатҳе ки набошад назоратро эҳсос кунад. дар бораи қабули қонуни авф ба муносибати 30-солагии истиқлолияти тоҷикистон аз пеш дар ҷомеа ҳадсу гумонзаниҳо вуҷуд дошт. бархе бо эҳтимоли фарогир будани қонун онро авфи тиллоӣ ном мебурданд, вале дар ин бора Шокирҷон Ҳакимов назари дигар дорад. ҳастанд онҳое ки қаблан ҷиноят содир карданд вобаста ба ақидаи сиёсӣ, эътиқоди динӣ ё дигар андешаҳо ки мавқеи шаҳрвандии онҳоро ифода мекунанд, агар мавриди авф қарор мегирифтанд ин гуна ибораҳоро истифода бурдан мумкин буд ва таърифу тавсифро низ. ҷузъиёти зиёде аз қонун дар бораи авф маълум нест. ҳафтаи пеш радиои озодӣ дар робита ба ҷузъиёти ин тар ба вазорати адлияи кишвар номаи расмӣ ирсол намуд ки то ҳол посухе нарасидааст. бисёре аз наздикони чеҳраҳои шинохтаи зиндонӣ қаблан бар ин умед буданд ки дар эълони авфи навбатӣ пайвандонашон аз зиндон раҳо хоҳад шуд. модар яке аз адвокатҳои шинохта Бузургмер Ёров бар раҳоии ӯ бовар надорад, вале аз кам шудани муҳлати ҳабсаш умедвор аст. одамое ки бисёр суруг додиян, албатта чанд қа кам мекунанд, чӣ қа мекунанд, ҳамира мо интизор дорем ки бишнавем ки писари ман чанд соли дигаш кам мешавад. ҳамира ҳар замон телевизора мемонам, нигоҳ менам, ҳар замон радиоро гӯш менам, лекин ман ҳеҷ чӣ намедонам. дар тоҷикистон 2 сол пеш низ чунин қонуне қабул шуд ки ҳудуди 20 000 нафарро дар бар гирифта буд. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан, фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред. президенти қирғизистон Содир Ҷаборов мегӯяд дар мавриди таъини беш аз 50% марз бо Тоҷикистон созиш ҳосил шудааст. ӯ дирӯз дар мулоқот бо сафирони кишварҳои хориҷӣ ва намояндагони созмонҳои байналмилалӣ ки бахшида ба 30-умин солгарди истиқлоли давлатии Қирғизистон дар Бишкек баргузор шуд гуфт, ҳукуматҳои Тоҷикистону Қирғизистон барои ҳалли масъалаҳои марзӣ бояд тасмими сиёсӣ гирифта гуфтугӯро дар асоси меъёрҳои эҳтироми ҳамдигар идома бидиҳанд. Ҷаборов ҳамчунин изҳор доштааст ки мехоҳад Ӯзбекистон, Тоҷикистон ва Туркманистонро дар ҳайати иттиҳоди иқтисодии Авросиё бубинад. бинандагони азиз, инҷо барномаро ба поён мерасонам. ташаккур аз шумо ки то ин лаҳза ҳамроҳи мо будед. хабару гузоришҳои дигарро чун ҳамеша метавонед дар сомонаи радиои озодӣ зернишони www.ozodin.org бихонед. фардо бо хабарҳои нав дар хизмати шумо азизон қарор мегирем. худро эҳтиёт кунед ва худо нигҳдор.